Ang purpose man din po kaya kaining gift giving namon para ma-meet ka po baga na ma-meet mo kami if ever man tugutan mo po siya na maging active sa DPYG Dalaga Parish Youth Group. At least kilala mo po kung si magiging kaibahan niya. Pasasalamat lang po namon sa indo na bigan tugutan mo po siya na maging active na mag-serve. We are communicating to each other for us to have unity despite differences. Despite of differences in belief practices of different religions, nakakonect tayo through interfaith and dialogue. Faith, empower, relation, practices, unity. Thank you kasi hanggang ngunyan, niyaon man gilin ka mo and natapos ta so formation. Sana mag-enjoy kita sa puso ta. I-ready ta sa dirita. Thank you talaga. Ugmahon kami na yaon ka mo.